Testing, 1, 2.
Fáilteach go Páirc Brewster in inis Ceithleann go Cluiche Ceannais Mionúir na bliana seo idir dúnaáil agus Tír Eoghain na sean náide don nóid go Tráchtaireacht ar chéile Cluiche Ceannais na bliana seo fiche híon don ní wad ó bhí Cluiche Ceannais fiche ein a chan dairen asúil go mór le Cluiche agus Tráchtaireacht idir Tír Eoghain agus dúnaáil. Tá muid ar dús le fud an dúnaáil agus iad san an gira an chríomh a thuirtló an chéadúr ó Ghabhfuil sa séide agus Cormac Gallagher mar láchúlaí ansúntasach sa Cluiche sin agus lína leachúil ag Sean Martin Ethan Freed as Clochannéil agus Oisín Caulfield beis asúil le Tráchtaireacht agus Cluiche an stúr sin Lona Páirce tá Sean Ward agus Conor Reid iad sin a bheits lánach má tá dúnaáil chun an láthirtló san tosíonn sin Ferris Clochannéil do Iver Zek, Cathal McKeever, agus an Chinniste give it a cúide, Captain of Fornia, Luke McLean, a fur cool and Techt Jacaid Gunye, Ardwacha, Besh the Soul, the Sarhoff Spontus, all Captain of Fornia, Liskere, running all Luke McLean, a give it a cúide, agus my derma Captain of Fornia, Mashin Chin for the running all, agus for Tír Eoghain. Agus iad sin ananhag díseo sa gríomh agus iad fáil búna éasca choíre an dún agus fermánach agus ní i tíocha seacht amsio go siúd be siad asúil le Cluiche ó Karen Kelly agus Michael Rafferty na Caunel agus sé O'Hare itá i gibh sé as an ansúntasach an teachn Jacaite gonne fermánach Lona Páirce tá Ronan Donnelly agus Rory McHugh agus an Chinston Tosie Tá Cormac Devlin an seo fearr a tu go leor daoine cainte níháin na Tír Eoghain a go gula ná de trídeag sé ag Cormac Devlin Captain na Fornia a dahad slát sa dáchlah ná de trídeag úteige agus ón McCallum iste ag gibh a cúteag a hain i gimar go mar sin Tír Eoghain anna láidir ag an ráid seo agus iad asúil le búáil thunaáil dúnaáil tain láidir Dimmerich dá iann seo a chéile scríomh i fiche agus bhfuil droch láhín sin an mála ba fé agus Tír Eoghain gosta le náid hocht le láidir seacht na caníal cho bhád ní sothar an trúna seo cé gur se báisteach rihann Cluiche mar sin cé bhfuil se tírim Tá cinnta go me se beganín sleán nach muid fáil faoi réir an seo gáir na bhíon ar dús agus mar hálann go minic a Google agus is teas an nós é go bhfuil ó na bhíon chana in seo i Páirc Brewster ach don ná túna champíní chuúgála ar chorca sa Cluiche Ceannais corca bócach a gunne lumnach ar rinne seachtaine agus bé sa Cluiche Ceannais eile be chundanna mí an é sligach. Anne-Marie Farrell atá chana ó na bhíon agus chuúna seaan seo agus túmór úmás gan áir náisiúnta agus trína le gáil idir dúnaáil agus Tír Eoghain. Chim atmosfér ítach an seo an dá idan is dóibh hín gimar cominic i chéad dúnaáil feiceú fuan dúnaáil agus panel go dtíhann dúnaáil an sin le chéile agus iad a fágan na Páirce an dá chuúgéir déag anú rinne seachtain agus réitear an trúna seo se Anthony Marin agus sin fáil faoi réid agus leordaí caiint go nearttaí ige sin do an nóid siad gimar go chorann an taithid Larry Murray agus simú go Google agus chuige láin an tá an chorann céanna agus an tanam céanna agus an fear céanna gur tugann ómás cho a gcuirsaí CLG ach muid fáil faoi réid an seo agus feicinnt go Cathal McKeever místeach go Lona Páirce runaáil a héana go Sean Ward agus Cúplaarúbeg den teige dáirin mar bheit súile ribh Cluiche agus mu tíireach fáil faoi réid leis na panel ar fad rollaisteach muinte runaáil Tuite gochtach ní bheith tadid in na Fornia seo ní antar faoi Lona Páirce stóigh go beidir Tír Eoghain mar Ronan Úidir mar dermid ní tíocha seacht gáil take Lona Páirce tu dása cobar dús tús má ag dúnaáil sleánaín fearr runaáil agus tá seanta go Tír Eoghain le bhronsaí líor isteach sa spás sin Mark tócaí in sin ag Cormac Devlin Casan Devlin ní lachann Marky chéidir seach fáidir lántas Paddy McCann ag Devlin seanta Cormac Devlin se turfií húil tuir faoin na postaí agus sin tús ítach an sin a Cormac Devlin bhí muid caiinte bhfuair se náid trídeag sa dá Cluiche well machtas a Horse Devlin don óibh mar fréinalí le Mickey Hart na bhí sé Tír Eoghain agus tá fós mar fréinalí acu
a gundéan lú bhfuil sin túsíntach agus sin túsíntach chuin in bit ach fecinn sib an dáin séir a bhhain le Cormac Devlin san anna sin fáte leisna sé ag dú Tír Ronan Strain staach fadala Ronan Cassidy Strain och an Keen Strain a turfin na postaí Crean Coolín ag Strain agus sin rá Coolín tíiste go numa doánú numa go le go hírón agus caithe dúna gáis sa cruisí san seo agus cúbáda Aaron Cullen fada hain sein tam seo Lacalona Páirc to the gas lista chance ag dúna álan sí siad a Conor Reid Conor Sleonin chef Tán Fáirc seo beganín Sleoin trúna leis an bháisteach tá caite Kevin McCormack staach fada le Sean Ward McCormack and Sean McCool ach tinta go hána glán chuúlaí hiúrán sin sá chosin sin ag Ronan Fox a briseach a duna go má agus i cuineal sead de Pelinis go hírón Tírónna chosa cruisís agus níor fáte Hugh Cunningham go chéidir Hugh áirinse tróna himra agus i lána Páirc le séanta Ronan Donnelly Haidin le Ronan éalún sin ó Paddy McAlwee iscamach Tírónna chosa cruisís gús in kick pass seach fada le Michael Rafferty tíb seach an far Michael breanach an Keane tá spás ag Michael ó an Keane Tún se pass láva Dasbog ag Rory McHugh Rory Cúisna bróga hí near spás ag Rory den an se das agus níos tá seantaigh ag Tírónna sí Ronan Donnelly tíbhile an far agus bouta pass le das fada le Ronan Strain Feanómi agus tá Tírónna níos héis boga So sa Páirc go dinta go deasa go blá na Páirce tá Rory McHugh Rory siach fad le Owen McCallum Owen cuineal sibh na Peile agus inis tosan séidís le Michael Rafferty dúna ngáil a sí siar ín duine bit as duine amháin as dúna ngáil tá a le hírón fiú láthir ach sí fátainna sé Callan Kelly Hugh Cunningham bouta deas fátainna sé Paddy McCann Paddy I lína cecha cúig inis tá sé ó héir ach Táin ó sin cáfiil macha fada leis ach a stoppin cáfiil agus ní leanna sé Tírónna cuineal sibh na Peilin seo gan éon Strain atá mar orb agus a cháchúlín amsú go dtí seo go Michael Rafferty go leorga sibh na Peile feici aige Matthew Mallon tam seo Matthew feartíiste go Rory McHugh Rory tu sé tíiste an tam seo go Daniel McCarley McHugh fós a gimocht McHugh dúir sé fí postaí bhfuil sí sin Crean bhfuil sí posta agus yes ach a spás das croíonn sin ag Rory McHugh óhain agus míáid agus inis dúna ngáil Ní nach ontí leansaí beidir amháin ag dúna ngáil agus Aaron Cullen ag ggéir gear an tam seo Car mór an boga tríú a caitein agus ní antear faoi go Tírónna sa cruisteach go sin kickamach má Aaron Cullen go lána Páirce airín fear dúna ngáil chuann se lábhlé agus is tá seansa ag dúna ngáil beidir sa cruisís sinna Luke McGlynn captain na fórne Luke cinna cearta Luke siach fáile Sean Martin agus i reisna sig Sean Ward reisig Sean Martin fear Sean McCool reisig Sean Ward nes géad gira Luke McGlynn Luke takeíach fear lonine Cool there nach gonneart wacha chintin búin teachn scaiteach teginn se beidir ga siad shelf de Peile chuine fa go second Conor McGinley McGinn tíil siar fada le Luke McGlynn agus is tá dúna ngáil sástan féile chuineal Sean Ward fearháin is clonin go fearile fearnas na púta sí glas tíbhar go Páirc sna Ethan Friel fearchlochan éile ach dúna ngáil cuineal se de Peile níos tá spás an seo Conor McGinty Conor tá spás rih ní duna dóirí go dtíon lína cearcha cúigeach a tugann se pass gear an tam sin agus sleonin fearchan ngáil de go má costan dóirí sí fáte leis Sean Martin dumí big dasta ag Martin Fí bhrún tam seo díise Conor McGinty Conor staach le Páirc Conor Reid tuair Conor Reid fin na postaí bulis an ordaí bhfuil sí sá Crean níd sí sá Crean agus níd sí sá fádach an ead agus í fáte an tam sin ag Niall Robinson agus Niall go chéadú fan se gníimar a lírod go hírón Fuil na buntaiste sin fáte ag láchúlaí hírón agus kickamach a bhés an go Michael Rafferty go leor go sile fáte Michael Rafferty agus íseo agus a chuúna a caitein eisiú gúlbóide agus tasú Tírónna úr eile Callan Kelly eisiú Rafferty luas aige ifir a dóir gifir a cúdéag ó McCallum staach go lár build agus Ronan Donnelly agus fecinn bin stíl seo tá ag Tírónna rud céanna bhí sé déanana teachta caite ní thuair siad wób an fel a chan sin chuir siad luas an nach tá dúna ngáil a sí siar sin níor is deas a spás campa gáling le cúis na bróga tá go deasana sig Devlin faoi bhrú trúach go hímpla Cormac Devlin bhfuil fáil denta tá de réitar agus a réitar go be Karen McGee faoi éad fearchlochan lia ach bhí Cormac Devlin faoi bhún tam sin tá leis an kick síar amsú Nis sé dúir se faoin na postaí seo Deas ógé
Tír sé fina postí le cúis na bróge. Tír sé ó tí sinna casa nemach go casa sí ar yes agus casa sí fóríl. Cormac Devlin. Chéad chúlín fáte go siúdach. Sin cean bháin dar ceanis temí ar fóríl. Aaron Cullen Irish gur cean gar. Sin chéad cean bhuair sin cean gar macha fád a Sean Ward. Nis tá dúna ngáil I gur ansí. Sin fer chlochanéil Ethan Freed botún tintig dúna ngáil nis agus tam líorad fáte ráis. Ag Tírón Ronan Strain frí bhrú Ethan Freed. Strain Tír Eoghain se. Stack go Páirc sin farmor Lloyd Rory McHugh Bishop sees lína costan dúna ngáil McHugh fós a gimát dat réitor gur hóg McHugh an nimach a cos céim an hir mór ná agus fecinn se bud Lloyd an Lewis a churint McHugh is stas a nimmert na hifin Ceallaigh sin. Bhí seantaige a réitor rá gur thug sin nimach cos céim an agus Aaron Cullen is leis líród Siach fad le Sean Martin faoi bhrú cáiseach al hímpel fear hírón sinna Ronan Strain in Martin sin gomás a fáte aige. Dúna ngáil sé gur an sin choíd in ar món go deise go fós. Agus in spéide gohfuil tá fearta Charlie McKeever Cathal McKeever tinta go maige Cathal Seach fad Conor McGinty McGinty fós gimach sin líor stas a spás ach níana se I bheith Creans I fátain sinna Gavin Potter a fila siar Dhéanach leathosach má agus tinta go maig Potter a aige agus in ischoile an bhrún sí ná bhí siad faoihrú Potter hálchan cín tá feartíh leis na Ronan Strain Faranómi Strain a fatla Potter ríiseach se Potter crohann spás go Strain se a spás ag Devlin níana Devlin am siú chéadú sí fáte se go McCallum casan te siar agus Lewis an sinnig tírónach fáinneach chamá I aise Michael Rafferty tá Michael Rafferty hálchan cín chola deis atáige hálchan cín ach se de Sean O'Hare Stach fad le Ronan Donnelly. Tinta go dasa go le Hugh Cunningham se a spás Hugh Cunningham le Iireacht úte sin Craobh ar chléigs a fóréil agus sin tí cín chuir múna sé tírón agus cé bhfuil se de ganas go dtí seo ní na cháúna ed chlár scóra go sin kickamach álinne sin ag Aaron Cullen báid níos áran sin ag dúna ngáil se a Cathal McKeever siart a Cathal a brenn fertíh le Sean Martin is gur ansí cá dúna ngáil beidir scór le sucr síos Iireacht scór le hain Dhéanach se maithasób sin ceanisteach tinta go deas a perta bhil chun cín in le Cathal McKeever sin na chuine sin lámh tá Donald Gallagher gur brúchar bach a fáte eise dúna ngáil ís agus tírón Callan Kelly agus Michael Rafferty cé bhfuil siad gimmert sta cúnaí anna chumperteach a líróid seo fearrta chumperteach a líróid ó McCallum spás an seoigh McHugh seo fearr de gimmert go chuile chlufa go hídón Rory McHugh Lloyd just slán in McHugh ach lein leis an plábáil tugann sé an cúpa second eile bhil Michael Rafferty leis bhfuil bearn an seoigh Rafferty níl agus caisan se leis leis a fada le Ronan Donnelly sin líorad áling se a spás ag Donnelly steach fada se lán tosach Paddy McCann úte ggéil ar a gitog tá sé éalaí tíiste go Conor Reid McCann fós gimach tá tinta go maig Reid an Thompson agus Brún lads húling ála macha Fátin se Cormac Devlin tá spás an seoigh Michael Rafferty tuair fin na postí ach sinna cean eile chuir múi tírón Carú cean agus tá siad crothú seansan ach beidir go leathant an dáin cean sin a bhíh Michael Rafferty an tamseach a fátain is ag dúna ngáil Cathal McKeever tinta go maig Cathal agus nó chuirinn dúna ngáil Lewis is teasa gicamach bhaid níos á sin Caulfield a hain a chu leis Karen McKean seo fear chlochanéil is tá spás an seoigh Sean Martin ach casan se eis agus tugann se fell leis go Conor Reid Luke McGlynn, Iachmid Luke Gargan Chúl Guzí seo, beid go binne tá mar chud gan fleananta ag Luke Barrett ach go dtí seo beis a gur beidir Luke McGlynn a chuir steasa glufa beid níos mú seo fearr Conor McGinty Conor fecinn si balla cosanta sin ag tírón agus go dtí seo níon dúna ngáil ná tádaí na faoi dúna ngáil is faoi bhrú agus se Sean Ward tinta go maig Sean éalú i chéadúch a fós faoi bhrú McGlynn steasa spás sin ceann deas Conor McGinty gira Daniel Marley chu steasa spás sin líor deas ag Marley fáte Marley a prú chud sin ar Matthew Mann agus Matthew Mann tuair leis sead na Peile agus ní hairíonn le dúna ngáil choiríide aon an tína sead ó McCallum ón tá luas ag ón brenna chun cín slash game all le Oisin Coffee Doggle Hero ón fós ag imacht fertíisteil Cormac Devlin úte an tuair fin na postí tá sé pulse ar imime stúin sin tinta go máin sin ag dúna ngáil agus Sean Ward prúid a fáte leis dúna ngáil sin sá chosint ag fearr gláin inion sin Sean Ward agus beidir bin an ogiocht a hasint ó húna ngáil seo leis a glufa Sean Martin ach an balla cosanta ríist amach roimh fecinn sib híon dó trí cheir a tírón
It's not that doing all gear leer to Christach, I fought to Oshin Coffee, is gear on Sigu Hater, Oshinimi, Harlow Park, Paddy McCann, Gira Stopperlish, Ferdad Slot, Kevin McCormick, Kevin Cossative 1, Kevin Cossative, he fought in Chog Donald Gallagher, Donald. Yach doing all Ride, Shach is near to one, Tishtigan in Slots Fike, should have Paddy McGalloway, Paddy, a Cossadash, Ferdad Slot, Kevin McCormick, Naklash, Graham Ward, and Tinchin, Shea O'Hare, kick service on running all. Agus sinna chéadar chunig muid Paddy McGalloway agus Kevin McCormick choíris glufa agus tíir se seo seansnis go runningáil sa cúsís agus céghfuil Ceannais Peile fad choíri tíreoghain tíir Sean Ward seo fin na postaí agus ní is in na fórneach an chuirí máach níhead ceann éasca na tád mar ré ní na rí an seo trúna a bag Brewster ach tá sé sleann agus fecinn sibh Sean an sinna bant an the PC fair on the broga. See Chunin fought to get Gadisha Sagriv, a Craobh and Chinnig Sean. August here Shashantinishka, Niall Robinson. He kick him off, Yapin Hoga go here on, and it's been a tournament day, the beginning of the Hush, Carton Sean Hanahan. He's to go Tiron, Han Keen, Raw Hulin, Tishtig and Numa the one, who's near a second. Got in score fought to Gadisha. He's going Nero could ask and died and she can't don share for enough to go Shea O'Hare, a look, we hater, we shall my focus, I read him or Ionad can the Seska on and get. Tyrone a bug up. Doing all his proof suicide and hater to Shafakianya, a false game of Tyrone, or tend to get ask of Elush, that's a spot like Ronan Strain, Faranomi, just a law park in Nish, Nishki hater to Shantic Tyrone Bidol, Benny Skippy, Hugh Cunningham, Lashik Strain, Slash game Bigshin. Paddy McCann. Because well, a shoe than a lads. He don't. Could have lose on. Jet the man. August should have Ronan Donnelly. Force a game off free through. Donnelly force free through. And Tom Shig Luke McLean. Nach Titton Shistach all over. Aaron Cullen. Aaron. To the man when you can't ace giving shot. August Oshin Caulfield to Lesh fella. O McCallum could prove it. August Nish to Karen McGee. Pendleton Keane. To round to Carol. Shouldn't clear it all. Nish that's the spot. Nish to chance. August Sports. They're doing all the hitter. McCormick Costa. To the man. Conor McGinty at the island. McGinty near to Hood. Keane. He fought to that. Kevin McCormick falls to Kevin McCormick. August kicks here. Elevate song doing all. They're right in the doing all. Lewis a Hushdacht in Ymmert. That's it. Wadnis. Don Cherry, can hand score full up. I guess Kevin McCormick at the Tala. Fair Sean McCool. I guess well be Luke Barrett. My keen to measure sauce that nach a Hulin is in the phone. Gadisha, Gadisha, can more additionally Craobh ag doing all. Should I Karen McGee? Horton Keane. Should I follow Sean Martin? Sheer Hainshaft, that's Boston Shaw, and Tom Shaw, Kevin McCormick, John Tuff in the posty, Coshed Dasog, Chuine Shed, Coshed Clitug, Hookshot past each day, to take a das, Fartadash, McCormick, which on after the posty, Kevin McCormick, which he should cream, Tosh, he should cream, Shinkulin Olin, Kevin McCormick, and the Shinkulin Hasta, and the team with a roll, couple of seconds of it, the Vater shot, or the shots of Cliffe, then take a das again. Chuine a whole gal Rivishin, Pash Stachafata, there's a long toss of Amachri McCormick, Agus, Kate Hulin, doing all. Ronan Fox, Long Huli Hiron, Mohedic Clehan Tasha, Paddy McGalloway, Tatmach, Brucher, Tatmag, Fox, Lailaway, Augusta Fox in a shawl, across the north, the first game at the Fox, Tintagadasic Fox, because a job into a Ronan Fox, Stachafadala, Paddy McCann, Costancha, Lear Stachafada, Cormac Devlin, and a Gito, Khan, Emi, Yesh, the Cormac Devlin, Kugu Kananish, Tintagamag, Ronan Fox, is Spots of Hohain. No review doing all sauce. Couple of coolings, couple of chance. Current season. Remember the wad in the show. All I get Sausage, Aaron Cullen, Mackalow Park, Lagier, T4 tension. Egg Tyrone, long to suction at Paddy McCann. Stach the Ronan Strain full came out. The Ferty Shiva, McCollum, Rope Rua, August and Tom Ciceanna Éirice, Yesh and Shea Khan. Could have moved Tyrone, Bates got second la heck and McCollum. Friel Chabeti, a wall of the Cluiche the Brogue, you make a court. I guess Taylor Shiway. Todd Dackert keen to doing all. Kick him off, Hood of Aris.
couple le han sig Tír Eoghain tála beidir dún ngáil na bhaile cán rúta go díseach Machgalán na Páirc Bert Gaidi fátig le fear an lá le Conor Reid is spás Conor Reid Ronancy Leor just as spás to the Markup Shanton Johnny sig dún ngáil the Daniel Marley in chéidir Daniel Acosta the Ferty Tír Eoghain Daniel fós gimocht u dúir fin kitto dúir Daniel for the post Tura on the California for score Daniel Marley in chéad chance first as a gáineall agus in kitto Harrison Trastan agus dódónis agus tíir se sin misnach cinnta go lead rún ngáil chud isteach agus sosisce gan couple second ceapain mar Ionad deir faoi gur Tír Eoghain a cuasaí sibh de Peile chun cín seansaní chun cín ach dín chun cín a chláir scóir is mú Ronan Donnelly níos ó bhrú dún ngáil suas crothú faibanna go lead Tír Eoghain Denta go deas an sin tamsna Gavin Potter ní sé mór an feici an tíomh sin an fág fósáin Gavin fós a gimocht los látocha Gavin Gearstata Gavin fós a gimocht ach nimmer go ceis comina tóca Gavin Potter agus rudí beg a bídach a tátarlúnas go Tír Eoghain sa gé Devi gaidú lo gé chud go chéadle ach Gavin Potter sin sé gearhol gimocht ach nimmer go cos céimena agus níos tá seans rísteigh Sean Martin níos tá Tír Eoghain héis brúsúas Fáte go sin Caulfield go minic sa géad lei seo tá sé a bóca beg sin agus spás na sé dún ngáil gúsa sibh na Peile Uladh níos siad a Carl McGee spás os cór Carl Blan chun cínta Carl tugann sé pass beg deas go fáil le Kevin McCormack casan Kevin for sé cúlín betas isteach fáil le Ethan Friel Ethan duna go deas fisin Cormac deas an seo agus lán seansan seo dún ngáil Sleann in chéifar Tá fer chloch an éiltíiste Ethan Friel Ethan an casatíiste I ggéiríiste go céile córa casan se siar ceann beg íseach imi fróí an tam sin agus muil agus sosisce ceapain Támhaid agus náide dó an taobh agus well ráthúlíonn tíiste go nucha second ag Tír Eoghain Cormac Devlin fu an chéán agus an sin Ronan Strain thug sé pí a rún ngáil sa cruisís agus thug sé os cin denú a déanú a déag manach orúsin sa cruisís ach an cúlíonn sin for Kevin McCormack choíide Tá cruisís agus as sin go dtí an sosisce tá dún ngáil gimar níos ár Daniel Marley le cúlín Kevin McCormack le cúlín ach seachcín inis chud a mú ag Tír Eoghain agus well dáach chud gona seansní sin tóci acu bheith sé beidir tuileach an cíineach mar tá se náide dó a taobh agus ben dá idir seo beidir sásta na bailí hain na méid tá inta cuptíad a réitiú tar mór an amthób chuoine nach chuir gúteigh dún ngáil Craobh Minier ar rábhí sa séideag agus rábhí sa dóiag an deide chuú Tír Eoghain Craobh Minier chuig go ola raisteach an ruda bhealach an dá chun éis láidir a gúsaí sinse ar leid le réon sprintacha an decha Craobh Minier a chuig go ola ruachtal an decha éon chraobh a chuig go ola ruachtal Cicamach chusas le Niall Robinson tam seo Gerald Donnelly cain leis a bhuireann í Gerald mar chomháin isteúr sa Skyláitiúil an seo naomh Mícheál a rú Ceannais Eoghain chábhlíon nach chun nó tíidir críochtnú an commarta sin Tá hí mar sin ag Gerald Donnelly clufií mar seos clufií móra Niall Robinson chéidir le pí a chuin mit fada má chudro Cormac Devlin nach tenta gomáin sin Carl McGee Carl Sleann se tá cúna tíocht an seo Conor McGinty le nail leis íáiltí tenta gomáin sin ag Devlin gur Ciceanna Éirice vertical Ciceanna Éirice agus a réitear kick sévis an Cormac Devlin tuí máf hí sé beganín is mar lán tosach fe pí ach siad fear Rory McHugh tuí mar gomagadí se Rory Pas Cluiche spás an seo ag Gavin Potter Sleann Gavin chríisiúr an Michael Rafferty tá sé cholát chudí seo agus bhfuil beidir go bin can atá dáin séar bain leis mar gur sí Sleann ach ag sí chuine lei sé Ronan Strain Asher Rafferty is breanúisteach i dún lántas ar sinna Ronan Cassidy fí bhrú glán choúlaí rún ngáil Cassidy chuinn teiste seirbh na Peile fear an dúnach mór cá se éibrú amach ríis go fad le Rafferty ná te hosa siad agus Michael Rafferty tíomh leis tá Rory McHugh dún ngáil gibir bheith brúmach Gimmer fáil beidir Paul an sile éilú siad Rafferty se a spás sin ceantáigh Rafferty á sin Mark Allen réitear rá go se tóci aige tá agus sin ceantáigh go Michael agus
Ní ceann feiceadh go dtí seáin agus bhí sé titim níor se ná beidir a lámh chosúas ach bhí se le cloisteil anseo agus le bheith féil an réitear Anthony Marin thug se an mark sinó se ceann tábhaach go a híón agus sin seoltáir sin Trastáin agus tíón leis an cín. Chéad mark go chlufa a feiceáin agus ceann deach Michael Rafferty sinna go bhfuil dó faoiró riil sin líor chuisteach an chéadú deile le rún Castí amsú Daibh sé amach ríiste amach fad le Michael Rafferty cé go libh dó a réim tá se crothú go leor feibna leis na kicin na cliste chun se spás amach lá na páce fátig McHugh sin Rory McHugh a héana ghlach an mark McHugh steach fad le strain le strain gúil an ála chun se sa tro carta fátig McHugh turfí na postí le cúis na bróg a ceanna éimi mú a réitear rá duú fáil an sin Ronan strain capin agus kick service on. Kicks here. Took a shed amach ríist. Agus took a Cormac Devlin amach. Hug sé ceann níos good gon tíomhlín cúpla núma chun rihann sos isce. Ach an réitear agus an fear tíomhlín ará leis gá se tarint níos good gon tíomhlíne. Devlin gearhol gear. Tenta go deasige fátain seo ag Gavin Potter tá sé sin an áir de Gavin Potter ní sam du sí sa fada bis sí mé a chuúil tenta go mag lá chuúlaach í fáte ag lá tosach hírónin sin in na hána Paddy McCann ach tenta go má ag Colin sa gúil ar tháinig Paddy McCann in na hána ach rinne Aaron Cullen gomáin sin agus chuine se na cinnta go an capín cúnaró mar táidíon na húlinn seantíomh se agus ríist éalainn dúnaáil Dóna Galler so Ceannais Éirice ceann sin atá sí sábhailta go húnaáil agus beisiad ná tógáil a ríis choibh bhíonsaí Conor McGinty Conor Freevrú steach fada Sean Ward agus dúnaáil bháid níos tóis na leis seo le Ceannais Peile Sean Ward Tenta go deasach Sean Ward a sé disford go leor Ceannais Peile an tíobh se an farc se Sean Martin óla an cín Sean a gur pas lábhach steach fada se lán tosach se Paddy McQueen tenta go deasach Paddy Ger Cosset Choshawan, Rash, Egg Martin O'Gale and Keen, Roger Chef in the post, Uchishin Creen, Toshishin Creen, Egg Sean Martin, Agus well, Shea Hussa and Tonsishin, Agus here to Shan Tonsi, Shin, the phone Ash Hoscore, not just and Tave. Niall Robinson, Cooper Hidron Macha Father Ron Donnelly East. Paddy McCann is taki mach agus sonach le tíron gúilte de garú na féidir fáí tíisteach go gomininic lads tímo beidir chuir isteach an obair dús leis go fadla Ronan Fox smáis cholachan cín se fear le smáis cholachan cín Callan Kelly Callan Freevrú ag Luke McGlynn Luke é míisteach an is ag dúnaáil níos gur an chúlacha fósci má Callan Kelly gan duine be goíide a fad leis agus am ag chluig an chosúas fecinse Ronan Strain go chéidir Ronan Stephen Charashi Ronan an cín ríist se rud nachfuil dúnaáil gur dulach bheith Strain Ceannais Peile na anachin nísta seansaí tíron inionsaí sin níor dáintéir ar stas spás a sí fáte ag tíron seúid ná casa ó McCall Cormac Devlin Kiger Bruce stas a dréime chuann Devlin Harrison Trastáin agus beidir gur chuilte an Bruce sin stas a dréime Devlin faoide agus í sin fáteige agus tíir sin misneach go Cormac Devlin bhí sé hééis trí cín a chud mú ach an cáin Harrison Trastáin agus an dara cúlín fáte Cormac Devlin fearan dahad slát go hídón agus inis tan na scónaí tíocht go tuh agus is gomach lá na Páirc hains na fidhóra agus í gúte ag dúnaáil níos tá Luke McGlynn agus spásaige Luke brenach an cín Domí begdan te Luke go deas sí fáteachige bhaile Conor McGinty Gar Trasna te go mai McGinty a Casaráis tá Daniel Marley titan Daniel agus í fáte in sin agus an iacha Conor Ríchi sa a líróid gur flickbeg ionacha leis na cnéalacha tá síle scir wet agus dúnaáil a tídón ar así sé bhronsaí si fearlá Páirc Rory McHugh duna go mágadí seo an láide fearláí ní léon rátíiste caiise casa sír agus tenta go mág McHugh sin mar vísaige gur an scúbadar a dúnan spás tíiste casan Ceannais agus inis sé thuhhaine le Michael Rafferty cholachan cín tenta go mág Rafferty fósa gé mátá Rafferty tá feartíiste rois na Paddy McCann ní chun tugann se go Paddy ag gur Ronan Cassidy ránú agus a réite go Brewster sunk sa dreamed well cheapan gur a ráil is ina go réitear mar munar a sung sa dream bhí sí piúcan an tála Cassidy ach de réitear gur sung sa dream bhí an agus tuair se seans go Cormac Devlin at síú cúlín a amsú tí cín déag amsú riverseige mar sin siad an séú ceann déag ba leis an ceanseach leis an Ceallaigh cheappa go mar sí simplíach níl sí simplí agus ar dheis
agus fóríl an dasog tíh love deise beidir nach an Ceannais éasca bhí an agus é chulín bháin fósaid in fáin réiteo rá so mér cool an Dorfell want gan Páirc couple líróid coil ten go dtí seo Páirc Brewster sin sciile cool bode nGall Aaron Cullen Éirial Peile Ceannais Ceannais Éirice sé machí scoil na pácha couple cean go se grúte dúngáil go dtí seach tam se grúte glán tosach hírón sinna Paddy McCann leis na fád le Michael Rafferty tasach le imrí Rafferty go dtí seo tarní siar Rafferty agus tá méid teang de himmerí heapin tá méid beg sé O'Hare agus heapin go gatha siad which I paid imi assault agus ní tam lú a bhéid tá agus Ionad fear hírón réitir sásta fanlacht agus mitug baintaró agus tucha le Cluiche péite ag ggéire chuiristeach a ríist ach feic mé tá siad plé leis ar a tíomhlín fáte sin seo ag Gavin Potter luas tinta Potter tinta go deas éalú Ethan Friel bhil sin seo sin cúnaí na lé ar fad ag Gavin Potter déala se go hálainn ó Ethan Friel an sin agus rinne se spás go hain leis deasóg Howard an Traston agus cúlínálainn Gavin Potter mar sin tandína le hosach ar fad Tír Eoghain scóráil Ronan Strain Cormac Devlin agus Gavin Potter an sin Aaron Cullen Gerard Thompson Conor McGinty amseach sé fear huírón amseach Hugh Cunningham Lína Carol Cúnis Cormac Devlin tací mach ríist Brandúisteach ní mór an rá tíistige tá feartíiste sin Ronan Donnelly casa Ronan ús an am spásin ó leis a dasóg leis sé pulte go hádaige agus tá sí seoltar sin sasta le Ronan Donnelly sin cúlín eile das agus tíú cáin as a chéile ag Tír Eoghain agus tá siad crospás go péin tá sé tóg an na seanslínis hééis an sosiisce agus onadí fáfií réile heftarsteach an seo go nGall James Doherty tá steach a fámas go mé in chéad isce na is nímar tríos Ronan Strain in go a grúta an bhríise sin Lana Páirc Ronan Donnelly leis fadla óm McCallum agus tá siad a garú go minic lead Tír Eoghain an dechasúla chuine cáilte de gimmert ag gur Devlin amsún seo na Devlin focusú tá go má costantúir nGall sin Carol McGee agus is scuile Devlin amach le ní scuile tá go das ag McGee agus kick cearcha cúga bheits an agus ní dón go tucha Cormac Devlin captí na fórneach a hain agus tá éidir hochtéag teachtarsteach na James Doherty as éróg cúla gádaín sin teachtarsteach an áit Ethan Friel takeíach agus well Ethan Friel fear chlochan fágan na Páirce James Doherty leis le lán tosach hírón Paddy McCann bula ceán eile bulte ar dheis agus ar fóríl agus leor seansannaí chumú ag Tír Eoghain seansannaí scóra chola ceánna cup agus níos tamad cuatú líróid agus chun nGall tír go chúlann sin fáil líróid Aaron Cullen mar go leor cup i míisteach sa gárchlósan atá ar híomh lábh deise gon seastan Aaron Cullen amach fada haint Aaron Eirice go Lana Páirc an áta brise a hí leitin sin úr man le Rory McHugh go an Tíris Rory duna go a Lana Páirc is just a spás tá go deas go lán seach fall Ronan Cassidy Cassidy casa siar cos a spás go hain a sí sinna casa a sí an ard a sí casa agus fósa casa agus imi Harrison Traston bulle posta agus Harrison Traston sinna cúlín allin sinna Ronan Cassidy agus inis tá Tír Eoghain méadúgus na tosie beidir fihrú agus sosiisce an tá sé tééis neart cónaí amsúnis Aaron Cullen gur Luke McLean Luke duna go Luke tuir leis na Peileach Burton sinna Tír Eoghain go brúir sin feart an tonna dí tuiscíisteach James Doherty agus inis tá seanta ríist ag dúngáil chuil an tí isteach fad le Kevin McCormack isteach fad is lán tosach Paddy McCallway Paddy Casantíomháin Casantíomheile gur Ronan Fox a bhrúa tá súrnis chuil an nunsaí Paddy McCallway dún se pass siar fad le Daniel Marley Daniel isteach sa spás chomhada le Donal Gallagher Donal faoihrúgus feiceann an tíochas tá lead Tír Eoghain nach an réitear rá go nimar push céim an tócaí agus well tríúr beidir a bhí seans i dúna ngáil cin tíana sin a chalór bhí lads Tír Eoghain ocroch leis líordála se fearta ocra sé agus go leorgan sef na Peile féici go dtí se le Michael Rafferty isteach fada le Gavin Potter se cúling glót an sin cúpla second nach
Páirc agus go leor Rónaí. Tír Eoghain, hol sheer. Fáte gón McCallum. Own tucky Machnish Peile. She Ronan Cassidy da fucky to stuck up. Oh, we check here a spot. So Rohan Trin, we Gavin Páirc has Luchte. A pluck al wad into Glad's going all. See Fáte go Shin Caulfield, Oshin. Like I said, Oshin in the Gama. Donald Galler and Ishfrey Donald Cossenchet into Gahall and Visa Grown and Cassidy Tír Eoghain agus Long Hooley and Chugging all Cormac Galler, Farron Tarmon and Tief Shaw Nish Taspas get Carl McGee, Farron Clochalia, Carol Holton Keane, Free to the Gadassa, Carol Ailu or Cormac Devlin Thompson. Think you pass big task for Kevin McCormack, Shnir Doll and Taspas, Hafadla Fair, Lontos on the Dune of Paddy McGalloway, Paddy Ailey Tishte, who Paddy now first game out, Paddy Crean, Paddy Ordine Shacreen, the Shimi, Yesh. Ach the Gadassa get spots of Craobh O'Hain. Déal se yes agus for real. Sinte Gadassa. Sin bent numa the one on Bishop. Fáte Ronan strain. Ní bheith defri ceaping Tír Eoghain is hol an nuntí seo beit gunne sé Ceallaigh na Peile. Ronan Fox was shot fad mata an nachach tusa. Sinte Gadassa ge chafadar Rory McHugh lá Páirc. Free Roo, Bruncha, Luke McGlynn, Love One, McHugh. Shackle Páirc Éirice. Agus Michael Rafferty, Farta, a Tussu, a Craobh no Tush Chalot, na Hunsach Isha, go Tír Eoghain, Stachfad strain, Farnomi. Kick pass, Stachs the spot, Gavin Potter Cossencha. Free Roo to Potter. Force Free Roo to Potter, Brutamach, Free Roo. Tungcha pass, Fadla Ronan Cassidy. Tír Session for the Pusty, Cormac Devlin, Thief Shot, in the Tishte. Páirc Shea O'Hare, Cunne Session Ceallaigh na Peile, Dash Fadla Rory McHugh. Rory, pass big, Allen. Like Devlin, one of them, Michael Rafferty. Shea O'Hare is the same time he bega. A tag Tír Eoghain, Tush the Gaibru. It's a roll of pain, basically, gosh, score 1-0 na Hama. Punish to Gerald Donnelly, Robert Kindle up. Kick pass all in Justice Boss, like Shin with the one base for Tír Eoghain, a talk Crowhoun's Boshin, Free Root to Ronan Cassidy, Zed the Gaman, Castine, pass Lava, oh, Raitor Gavru, Cormac Gallagher, Long Hooley, holding all, Shin Kinnamore of Lahama, and Duffy, Ronan Cassidy, Free Runchin, Zed Raitor Gavru, Cormac Gallagher, Statlish and Dolov, Shachas Love one, Marshin, Jeshaka kick service on, Cormac Devlin, Ikira Hedehulin, Kira. Goed groening naar Skell, goed in de voorne Tír Eoghain de Hama. Cholle kick zeer goed shot, die van het desje tasha, goed Devlin. Die naar Duffy, goed kommas, Svarog shot, ik hoor en Ceithleann. En Ceannais Peile, agus Peile niet zo, a false Peile, yes, die Cormac Devlin sauce, dat gaan Duffy Russia, yes, agus voor real. Agus niet wat die Gaibru amacho. Tróna Gadisha on the kick in the sear. Gadisha go Tír Eoghain to Ceallaigh Éirice mar tá Tír Eoghain chun cín ag Lahama bhí sé ar chóscór agus sos isce náid dó tíomh ach a sin go Lahama tá Tír Eoghain héis canas ceann na hógal agus chead a chúlín as cosadach acu ceann Cormac Devlin ceann Gavin Potter ceann ítach ag Ronan Donnelly agus ceann ítach eile ag Ronan Cassidy agus fágann se sin go bhfuil Tír Eoghain chun cín ag Lahama náid a seachtla náid a stríb bé muidir eistríb leis a dála bhí chan de numat nó mar sin. Keith, Shachfadder's long toss of Paddy McCann, Elastic Devlin, Shanta Cormac Devlin, Turfy Hole, Tushar in the Posty, Agus Shin 2, Zaintach and Shin, Cormac Devlin, they went kind of worship doing a Tír Eoghain, Ronan Strain, Shachfadder, Ronan Cassidy, Strain, Olchen Keane, Strain, a Turfy in the Posty, or Crane, Cooling, Egg Strain, Agus Shin, Raw Hooley Shed, Gasher Glituk, Hooksha Pasty, to the Gadas, Fartadash, McCormack, which an after the Posty, Kevin McCormack, which he Shin Crane, Tosh, Shin Crane, Shin Cooling Olin, Kevin McCormack, to the Daniel Marley and Keith. Daniel Acosta, the Fartish Tiro Mekincha, Daniel Fosigimot, who Tushafin Kitto, Daniel for the Poste, Tura, on the California post score. Daniel Marley, should have flushed still and shot, August Lever Fair to Rater, Anthony Marin, Hookshot, and Mark Shano, Shakon Tov to go on a heat on, August Ashen Schultars and Ceithleann, August Tír Eoghain, Ashton Paddy, Kerkasset Hoshawan, Dash, Egg Martin O'Gale, Keen, Tushafin the Poste, Uchishin Crane, Toshishin Crane, Egg Sean Martin.
agus well sí fáte ag tíón seúid an casa ó McCallum Cormac Devlin Kigur Bruce that's the dreamer couldn't Devlin Harrison Sastanna agus beidir gur chuide an tíhín fáte an seo Gavin Potter Lewis Tinta Potter Tinta Gas Élo Ethan Friel which is in short she couldn't in the layer fad Gavin Potter Dalish ag go Holland the ferty station Ronan Donnelly casa Ronan which an spots in the hole leis dasog leis pulta go hard ige agus sí short Harrison Sastanna like Ronan Donnelly sin cooling das agus sí casa sheer Cluiche Ceannais Peile a sí sinna casa a sí an ord a sí casa agus fósa casa agus imi Harrison Sastanna bullet posta agus Harrison Sastanna sinna cooling
Fultanesh, agus Rá Aru ag dúnagáil Tír Eoghain go second mar seanta seo ag Rory McHugh chun tosach slánaí fear híón agus Éalainn beidir dúnagáil go chégan uairháin eile a Tír Eoghain hunadí sin ag an cúpla second uairháin is seanta ag dúnagáil Oisín Coffey dúna go má isteach fada le Cathal McKeever Ifir fiche dó ceann na hunadí Gary Kelly takeísteach go dúnagáil Don't figure that's in score Scoopy Wub. Shot Conor McGinty. It Ash of Luke McGlynn. Luke. Oh, Lear O'Donnell Luke McGlynn. Mr. Shanty Chuck Keane doing all. Shot Sean Martin. Gus Shadash Gundar pointed to Shadash Fadla Kevin McCormack. Kevin Freevrue. Irial National Lears from Fadla Conor McGinty. Sheikh Fadla Gary Kelly Rish. Gary Dash. Tosso Sean Martin Rish. Consonair. Luke McGlynn. The Gatasik Luke. Och ni Irial Loba Chunyal. Brew dominant to fight and chin. Get doing all. Kick service on. Kick slash service on. Gary Kelly takeísteach. Michael Cannon over the fiche freshen. Agus a virgin takeísteach. Agus takeísteach as guppy. Nachol fiú an isig dine in show. Gulch takeísteach a the Gerinish and that popper chus fad a hocrúmach. And chug holding all. Geinted han virgin takeísteach. Agus a more TV you don't chance off. Shots Kevin McCormack Kevin. Ta Luke McGlynn Timoro. Tír Eoghain ní Euro. Tír Seamach Father Sean Martin Rí Sean. Queenish in the posty. Bullish yard dach Casan Tír Clay. Agus Ceannais Peile dúnagáil. And sin bheith go deas do mar sin an tús mach leis ach Niall Robinson. Niall go leor gona kick amach go dtí se ag Niall gear. Ní minic chu sé fada tuig sé fada amach gur Rory McHugh am siú. Ach tá go man sin ag dúnagáil agus is seanta dúnagáil an tí fáte an tam sé Oisín Coffey Leo Dallin se spás go fada le Gary Kelly Niall in lobby chuneal agus bhí Kevin McCormack i ggéire é sinál ó níl fear níl loch lenta dúnagáil sásta sin ach Callan Kelly rugger kick service on agus réitear again tú leis na Anthony Marin agus kick service on go Callan Kelly agus wadí sá ó dúnagáil ag túsí dáir that. Ach cheapin gur Conor Reid atá bainteach agus Paddy McAlwee as dúnagáil takeísteach mar sin Gary Kelly takeísteach agus an bhirtáirí Conor Reid agus Paddy McAlwee sean dá áú Stoig mechad Luke Barrett agus fan banisteachta rud a cinntarú ag le hama maiolad bhar na bhíán Seo tídón ís an stíl seo take up Hugh Cunningham Cholóna go bach chumpúteach le Ionad sin Ionad pug dasach Hugh Cunningham ag Gavin Potter am siú Gavin Tíblis tá sé ó héir sé níach seach an címór an ach sé isteach fad is lách tosach Paddy McCann Paddy Costa fí bhú go sin cáfiúd fósa gimacht bhfuil fáil denta tá de réitar agus kick sír Grúts in sin áíd ag Paddy McCann mar bhí sé gearaltíiste go sin cáfiúd kick an scupi tóci ach gearmach an sin bead nach bin an cinne ceart ag lads hírón go háid chlár scór martá se Sean Martin Don Galler is chuineal Ceannais Peile Mach an Seanis agus Sid Kira Ceannais Peile chuineal plach denta go má Conor McGinty agus aidina Conor McGinty kick sír sin Eoghain Daniel Marley for Shakulin Daniel Skadlach shot fair take him come Oisín Coffey Ceann you can us but Oisín Mark Intach ar fad Luke McGlynn you kick pass us or will Oisín Coffey so san air choíach when you Luke McGlynn go mar le love on but nach so love agus leis love eile for Shanfell ní mór go Luke feciin for Sean Cool Kin nach goine ardwach an tatan gart should kick here Mark Oldwar go Luke mat Shanani chur crane ach mar rinne lads hírón te géadle sin imi ar tíbn love deise agus fóréil ach tús a wadí sá ag tíro ag dúnagáil sa dáir le seo gan éon scór fósach up Oisín counter lochtach ag tá sí fáte Conor McGinty Conor will tunk sa dream fáte Conor tá a réitear agus a réitear be cinle dintegin seo agus Niall Robinson a chéad botún rodí dintegh Niall réitear isteach tan mé tíhlína chola cantleis an na Cluiche agus a bheice mud cartan seo beid go bheiceach ní dún goach mu dé chartú go dtí seo clufán oscailte an éirealte agus réitear a cantleis agus kick sír a bheith an go Luke McGlynn fearch leine
Og sé ceann dearnach na deasóg an Mark. Ceann se na chitóg. Ceann éasca se an tíobh se. Stíl sin achas le Paddy McBrearty don nói fearún an gáil freisin. An ceann sin an posta builte agus I ríiste mí ar dheis agus a fóríl ceann cáilte na deasóg ceann cáilte ar a gitóg. Agus mar rinne Cormac Devlin scéad Tráchtaireacht scór seach a gúil sin. Niall Robinson ní dóla go dúcha sé gear an tam seo. Beidir go dúcach. Tucha sé agus a dinta go deasa a ferta mar clufa an bháid Michael Rafferty. Michael a briseach an cín. Fearcáil an chlochel. Agus nis Tyrone tosa Matthew Malin fearnóí Matthew bhí sé gur bit blasta ar talais fáil McCallum ú run eile fáí dúnaáil bhaid níos star lei seo. Cormac Devlin chu brún sin nach fáte agus dúnaáil tógáil go sciúpaín tam sin. Conor McGinty isteach fáil le Donald Gallagher pas láha íon ceanna sábhil seachaí fáte I gosin Caulfield is leanú dúg de leis go bhd le Gallagher tinna go má chulchan tosa chud Lewis isteachán Kevin McCormack Kevin a Gaelú Kevin dinna go má Kevin a héana chuine bhfuil sciúpaí tá sin Caulfield tí slim cin de tugann se pas fád le sin Caulfield ó sin na casa cáin se amach fád Luke McGlynn Luke casa go bhfuil se ná tufa na postín seo bhfuil se ná cúlí namsún seo tá sin seoltá sin Ceannais sin scór bhí tasla go géir agus í fáte Michael Callahan agus bhfuil sin scór inspráideach go rónaáil Michael Callahan agus isteach fearnaíomh Columba sin take isteach agus tíochttainta go an sciúpaí Michael Callahan sí fintid in na fórne ríist chead úr is cosa dacha tá seans fáte a dúnaáil Niall Robinson an ceann sin na Gaelú Matthew Malin agus a réitear rá kick síirtán mar úlar aga kick tíomhlína fe go sib na daine tíbheile gon seaán agus fuisiid beganín fluch níos túiscin bhí sé báisteach ach tá má cín scúte an sásta bheith eiste clufií Ronan Donnelly lá na Páirce. Ronan Strain Rafferty úr bhain eile sáfeile dúir Michael Rafferty seo. Ronan Donnelly free roof at Donach mór Haelín se go deas fósa gimocht solo big deas a ríist sleanann se rion na puntas de fáteige agus fáil de réitear agus Ronan Donnelly Tyrone is beidir sef na peile chuneal Paddy McCann thug sin ceann dearnach sciúpaí í don go dhéanana se sin Tír Eoghain se fád Rory McHugh tá Rory go má tuair leis sef na peile tinta go deas lí prisin se an chéad lína costanta sin putain se pas láha fácht Ceallaigh McHugh úr McHugh ná fin na postí tá a sí sin ard prisin sí méile chúil ó tinta go má sin gramúíntaach ní chunealagus í briste fáte cheapan go Donald Gallagher tá fátain sin Gallagher free rú a Haelín Gallagher agus tinta go deas agus í fáte go sin Caulfield a potún tinta go sin Caulfield tú €10 an eis go fáda le Gavin Potter brúte tíomh de sin tíomhlína líróid chumach fáda Strain Cormac Devlin isteach fáda lántas a Paddy McCann tagann si fáda le Hugh Cunningham cnéan roiich a Hugh turfin na postaí ach an ceann sin chlé ord agus well fórí fiade Aaron Cullen is a gearing ceann se thugáil sciúpaí bhí deacracht an cín sé dúnaáil sa géad le kick na macha thugáach sí fum fáte go héascann seo ag James Doherty an na dingsteach sa géad le James free rú ag Devlin Aile James Ailú ó Devlin Ian pas lábhas éas go thug seach am sin se Karen McGee Conor McGinty isteach fáile Sean Ward Tyrone Brewster ach Éalainn Sean Martin agus brisin se chéad lína tugn se líart go bhfuil le Conor McGinty Conor a hain I ggéir an lína se bhiseach níos tá Tyrone an eis ó compórdeach agus an lína costanta sin fáte go Sean Martin fer Sean McCool tinta go deas Sean seach fáil le Kevin McCormack go hálaing a Kevin léirí bá sin ag Kevin McCormack i eis fáil le Conor McGinty ag ggéir an tam se Michael Callan éalú amsú ach tinta go má go McCallum híann sin na costans go Tyrone léis se sin go deasa agus chonig se go an Mark thógáil ag lead múnaáil náidir ló se Gavin Potter hol a chosan áde tá Rory McHugh tíbhris McHugh fós a gimach tá Potter fós tíbhris McHugh casisteach Rory Pasta staach a sin léite agus cosantáid an taríist agus inis dúnaáil agus Conor McGinty den an Conor Darmad ar líróid a chéadú Prírún sin atá siad ach cosantáid anta ag Cormac Gallagher Cormac Shear ag McGinty agus James Doherty agus feiceann Lewis a bháidí sciúpaí choirt a bháidí sciúpaí in seo dúnaáil
Should fair touch skippy should Carl McGee as a Cluiche Ceannais Carl force game to his Cluiche slot Carson Charash to pass love of Donald Gallagher Ilial Ward to Ceithleann Longhood is that for the Sean Ward Gira McLean Amshoot McLean Costish Luke McLean which on Costadash Kasha Costadash pass love of Sheer Behul Yahan Shinemi Beznachwil your coach came and took each generator Agus in chance me Agus for last second and Shin the Hunnish Luke McLean the Costadash Chashamach fiere beter dukach shashtach tishte gosh lehanter khul Chashamach agus nim kush came the toki generator Anthony Marin kick service on Ronan Donnelly down the Páirc Jared Donnelly Sauce Gama Goodisha Lena Khudimari Karen McGee it's Gama Carlish and Longholy Brumach Sunk Fotig is a dream Hafotig Donald Gallagher Donald Ferglon Tooley Longholy Cormac Gallagher Holcomb Keane Fair and Tarmon Fought to Daniel Marley for Daniel Cooley Dasagate that Hushing Coffee to Stim Ekin to that Cian Morrison there a Gallagher Coffee on a Am Shunil Ja Hansen Chin vi rinne Donald Gallagher le Fairls Rowan Shan Kinne Cart my vi Hushing Coffee Eili Tishte a fin Euro Tanair agus Session Deshkalad he don't fill it ash so we're putting in a Michael Rafferty Dinna and Rud Dak and Rafferty Garide Dinna Chagamaha I guess Ronan Donnelly Nishkil on the Páirc On McCallum On Fussig Mocht Tír Eoghain Cluiche Ceannais Ach can score fought up Sadar Fussig Mocht Shin Lears all in Stach Spots Gira Gavin Potter Amshoot Gavin Potter Gira here Tamach Ach Cooley doing all Aaron Cullen and Didagama Honig Shan Dosh Doncha Rishamach Agus Kigwer Potter Beta Lovelish Will Chagul Aaron Cullen Agus a Howell Chashin Agus Kick Carl Kuig Agus Feckin Chip Chef Fort Began East Dorch for Brewster agus Tarrant Ceallaigh hochtach Tá na sail sin seo má hasting siad an réitear Cantle Rory McHugh Cheapan gur an gramú dearnach rinne sé Cormac Gallagher an tíobh seo couple second nachin agus Carta Dove fáte ag Rory McHugh tá gimmer gama agus Cheapan nuair a bhí dúning all an unsí tíobh seo tíobh na seastan a couple second nachin gur bhfuil sé beidir gúlainn dearnach Cormac Gallagher agus a réitear a Carta Doveton Marshin Besha Muska Faka Fedinumad so Lawn Tussach Iron Paddy McCann Duk Ciceanna Éirice Ciceanna Éirice mi move Just need Tír Eoghain on ein score am shoes Adar Lash Fos Ach gach Cúri the one am she egg doing all what you saw Aaron Cullen when she saw him a couple second nachin Sean Martin fair Sean McCool agus in sta fair some nesh up she fair to come on Donald Gallagher fair Lon Tooley Ashik Martin Sean Martin schol har Lawn the Páirc which at none and fair breise sin úsáid Luke McLean Gira Cholastas Immert Fivrú tá Luke ag Rafferty tá Gama Rafferty tá Tír Eoghain is a shanty Tír Eoghain Gunne siad Ceannais Peile Gunne dina siad go cliste fáte Gavin Potter Ní dina Joey is ag Tír Eoghain chun Keener Potter Potter all é héin ag tainte héin tíiste go James Doherty fós ag Gavin Gavin Potter Scorsha Sasna bhfuil sin sáimmert nó tá éan síos go cheadar dé gan éon ráhat ach an líorúirt leat agus na bheallann tú kick sír ó fichas leat amach sin immert ítach an sin ó Gavin Potter fair caiileann chlochad agus in bhéon definite seo ag Cormac Devlin agus cé go cháil se péidir a géad le se ceann Elisa agus na second a fád gimat bhfuil Rory McHugh Muscan Faca gan éon scór fós fáte ag Tír Eoghain sa Adar Lash chance old go Cormac Devlin captain na fórne Devlin chlé an tamse agus fóréil agus ní rudí gaibrú go Cormac Devlin trúna on a kick in the sear Tá chuúlín fáte ag an immert go Devlin gan éon scór fós fáte ag Tír Eoghain sa Adar Lash doing all in the Sharish Holland see Sean Martin free Vuta Sean Martin ag Ronan Strain Nimuka Brew Decorator agus doing all kick here coming in the Sharish Rater Ola Bruchen Keane Shearer Haynes doing all Fáteach Sean Ward and Sean Law in the Páirc Sean spots again ní duine na Diori Mac Rivet go tí go seach fáidir lína Craobh Cúig fertí stigo ní pass sochi fáte Caulfield duna gama tá Conor McKin tíimi tíisteach Shearer Haynes fáile Carl McGee McCormack tíocht amach Kevin McCormack for Shakuni Dasagate Kevin McCormack fós gimot Casancha Shearer Haynes Mach fáidir Luke McLean
Luke Gadas go Lár Páirc is níos taspás in is ríist ag Carl McGee Roland si Carl Brúteach an Cín Cathal McKeever Rashid McKeever Keever to Leishin fell Sean Martin Tífelling a fork doing all in is Gira Tír Eoghain so Tíh Wong Tífelle is a fair breise sin Fátic Sean Ward it took a Sean Ward in is fin the posty took a shot Ord it took a shot Crane Oshin Schooley Carl slat him off pulling to go fair Lár Páirc glon in Sean Ward Harrison Sasnon Níra mór an ráil ige a turf in the posty hook chef in the posty tá nu dínis teachtarsteach go hírón Éidir fiche Conor Owens sa teachtarsteach agus Paddy McCann fágal Páirc na Himara Sean Ward leads go score agus in ista brúdíiste hírón sin kick amach hall in the Niall Robinson ag an lá Holy Ronan Fox Fox at Ashik Rafferty ní thugann 10 euros way again am trúna agus Chantal inis ag Tyrone gur Cormac Devlin am siúcha tíreach isteach an lecin fear mór na Sean Ward fearglan in couple lumadín tucht get the Lár Páirc go nGall James Doherty inis holland an sich Doherty faoi rúg fear on the Conor Owens ag Tyrone Hiding in the Donald Gallery, she never flash a potun. They're doing all the initially fought to Dash and Shaw. Ronan Cassidy real in the buntish to fought to Cassidy. Tirsha past Tish to Shanton Shaw. Ege first is going a little. Oh McCallum. Which he shouldn't crane. Harris the task on the go McCallum. He can't score. Egg Tyrone Sadar Lags by Dagger Tastal. Agus Ronan Cassidy turn past Tish to Agus Harrison Sasson. Dara Cooney fought to McCallum. Agus and Sussishke. Agus sin score vi tastal ó híróm mar ní ein score fáte cub so dáir le ach ní táid na fóin trí chúlín agus tá hart a chéanú med fácaí ag Rory McHugh sa Musca faca loch lenta running all an seach fecinn chip Tyrone an sin Gerald Donnelly agus an coachalí Gary Hetherington fair a bhí gimar sa Cluiche Ceannais na Éirice gon chundéilíise an ní déad na seacht go hírón agus bhfuil ceapan go tháinig réinte mí wacha sa Cluiche Ceannais sin a dóthaíomh a bhfuil clúgus cáilir go fóil ach sin scéile ach Gerald Donnelly a héana can club agus tuigeann sé cecha cinúnach na siúr an scóir sin ag gón dá nói ahead ón gur sé bhí sé héin mar fréinalaí ag nGall nar bhí Rory Gallagher faoi stúr nGall mar sin tá nascaid in na cundach seo cefanach meach dá chun de builte a chéile agus bíonn sé níos mil segúnaí Cluiche Ceannais cúigirótal a ná ceachtar an dáireann céthúir slób chun an taithid Larry Murray chun méid éagaide Tyrone agus nGall Tyrone a ggéireach rutal go chéadúir ó 2012 agus nGall nú dearnach a 2016 agus ní sus isce bhí ag nGall mars coconut water bhí siad a ggólach rud a bit thuras cúna go nidan sa clufií seo cúlbáide nGall siad a Aaron Cullen Aaron sin fear breise tugann sé pass tas éas go fáile James Doherty Rashig Aaron don't go Aaron Gary Ekel agus bhfuil tuigeann Aaron go bin an real builte briste nach bhfuil féad leis thuir Ash agus James Doherty botún aige Visa Aaron gur sé dinta aige mar sinna fáthúg sean dain na ró agus bhfuil sin botún géan level leis a real ní so gur real nua nach chun seach nua sin mar gúil se takeíisteach ar rins míontíis ach se kick sé an éas go hírón agus Ronan Cassidy hogus an ceann seo ar an dúnach mór agus má bhí tú hol kick sé ar thugáil éas go se ceann éas go agus í seoltáir sin trasán ag Cassidy agus a bheanna sin imach go chéad a chúirí ríist mar a bhí se ag lehamá náitina í náid a cúig agus béidir go an momentum sin a bhí croigh nGall a cúlín bre Sean Ward bú sin cáilte cup cupnú man fós fácaí a cup le fear breise agus siad a Conor McGinty Conor stac go Lár na Páirce fátig Daniel Marley Daniel Sean Martin Asha McGinty, Nishta McGinty beidir an luas chuisteach an tugann sé pass lábha Asha Donald Gallagher fleag glán túlaí Gallagher gim go má ach nGall is cúineal Ceannais Peile fátin seo ag Daniel Marley dúir Daniel pass lábha go fáile Donald Gallagher tuairse Donald Gallagher Harrison Trastan tá a se náí chu Harrison Trastan sin cúlín ag Donald Gallagher tháinig níos ag dó agus í seoltáir sin glán túlaí
Cormac McColgan. Ron Donnelly for Drew Glue Ionad years a saw Rafferty because he late chin Carol McGee I think Michael Rafferty Nina Nazi said Lear Turtlesh should chance to shake Tidon the Fartiste will chance to get Tonity and show cool and shake Tidon oh Botse go cold on the hungry Connerones Shin cool into August Bates go bin and score killing us the Glyphisha near hook chance a goal running all Garen Cullen war war Connerones August at Saki Stach Maronity for Shashantawan August Washai August in time there on the Shin Meidi August Dubelte Nina no to shake Kahadun all the Fraggerts August Fragger which had non-score am Sugar Scoopy in the year. Queen of Tiro and Fosse Hidar Dirk and Law Holy Cormac Gallagher. Team Shall Shane to Sean Ward. Sean O'Hunkeen. Team Lish to Kevin McCormack. Dur Kevin Finapusty. Law Gear after his buttons into. I guess we may rough him momentum base be doing all his cooling Sean Ward. I heard Titty her father because he in the door fought it. A Tiro as Cossadoc Hugs and Coolchin. A Connor Owens. On the Hagen to Stach Marundi. My often to Shantuan. Iwa, agus a hógeal. Tá nó cool fáte Tírón a chollachlufe. Sé cín a gunne farmanach agus sí cín a gunne dún. Cánamán fáte go gudí seo. Siad a Ronan Cassidy for Shakulin once again. Siad pass love for Hugh Cunningham for Hugh. He went to finish at Tírón. Agus arta Númad Núró elevated. Fáci ag Rory McHugh. Sinear Dawn, that's a spot like Devlin. That Devlin Ailey Tishte, Costa TV1. Cormac Devlin, Tershef in the post. Bartse, a Connor, a Cormac Devlin. Captain in the Fornia, Rohul, a Tyrone. Tishte, a number the one. Agus Captain in the Fornia, Visha Kuhn Gadisha, Ahadi Shantawan. Agus a Bartike. Agus do Tyrone, and Ishatoga, Canis Khan, Do and Nina, Nod to Shay. Agus na cool shin the first of the Hulachafella. Tá Curlin the good Jacob in shot, a Páirc Brewster. Agus tuning all the Nish, Zachar the old World Cup. Agus botún eile de was Conor Owens ríis fall a Ceannais Peile. Conor a Wadon Gould. Fouled in term of Rafferty, Michael Rafferty. Agus a scar go mé. Tírón a dash an isce chugear dig. Dúirsid Rory McHugh it ashed on the deal at TF Suasach. Bána sé sin gan doubt. An funne vest lads running all mar. Bhí siad hééis an bhearna sin laidú fat tréimhse. Chan drá chúil sin. Cormac Devlin, they're Hasha Tishte, Visa Grashagol, Rasper once as an Yangoch, I guess Shea O'Hare, Shea Das, fought it in Tomsha, Ronan Strain, Fartija Gavin Potter Fosa Gimot, Potter Fosa me to Tishte, Potter Fosa Gimot, is there Shansi Kugo Hidon, Uisha, oh, Mia Yesh, Mia Carter, Gavin Potter, Hain, Agus Ronan Strain, a Crow Don Chair, Crow Fibana, Agus Nishachuller Carter, Hudishtas and Yangoch. Ronan Cassidy ves fog on the park in Chuggish and Noah Grimes who could stach fair and ton more. Eshin tach to stach. Go heed on and chop and Skog Vekis Muds. See a second immersion good fin is Rory McHugh tach to stach Eshin Carter Dovshin. Waller to Harlow Basic cap. Gilio Dini Basic Duk doing all Canis ach she Tyrone who Canis is Carter Dovshin. Fought in Chug Karen McGee. Caha doing all score shoot Cash it's so cool shoot fin throw shot. Try Gary Kelly. Gary Stackler Park Hugh Cunningham Roliev Shinga Heska. Agzinish ta Cormac Devlin a bug a chulot Tishtacht ni Irial let Q her toe. Quinn should have the Pelis the coolly hit. See fought to Ishig Ronan Strain. Fair no me chula out in Chugga Hiron. Hugh Cunningham. Hugh Colton and Q. Cramu Crua Center Hugh gus tan Rater ra gus ta Pershanimers mar go bulla Crew go mavian ta Rory McHugh Philip at the Bark on the Dean Char running off come out Kevin McCormack fog on the park is by Carol Joseph Malloy Farrow Dara had Siasterstach I guess Kevin McCormack for Cooling's ass to gauge that Hugh Cunningham Fosta he's Gertie ach sé a rugid sich happen agus sin chorama
Sin a mé Tír Eoghain Tráchtaireacht chorca sa Cluiche Ceannais Éirice an Curí Tráchtaireacht gan seachtaine. Breann se go mé Mionúir áú omlan a Cluiche seo sa cúpla núma déarnach. Siad dúna ngáil rís Gearan siad James Doherty. James a brúch an cín, a trá leis an cín ach faoihrú is go feilt anta se darn dúntin sin ag Hugh Cunningham leanan imirt. Fáilte Sean Martin seo. Sean. Staffa Daniel Marley, Daniel. Ceannmór mílte háir stachad méle chúl te go bhá cúl bud hídó Niall Robinson sin leis na bhiseach agus sár chosan tente Michael Rafferty uairháin eile agus Rafferty sin goach Niall Robinson Ceannmór mílte háir chustachan chus an dábh lábh leis agus tente go mag Robinson sin fearr lochan agus Hugh Cunningham seacha Rory McHugh Rory bis fáte Rory agus am heapú denú ráfáil a Rory is cum leis réiteach le cantlób Lower Shancho le Michael Callahan agus tickbeg Rory McHugh ceappa go sásta gochad leabhádú in Ganzi hídón ó botún denta McHugh sin droch fast chafáil Rowan Strain a droch fast ellen sin ag Michael Callahan agus an chantific dúning Tír Eoghain dúningáil Sean Martin is Tír siad Ceannmór mílte háir seach go seach dún chúl bristin sin bhró chud le Sean Wardley biste amach a fada sin cool Léad go chúl an sin ag dúna ngáil bhís an fel a méle chúl agus chasí bhísí mach agus well thug fear bháin a bhróg le agus bháis a go cáin na hangaí sin an tonatí Carol Joseph Malloy well de bheice sa Premiership rinne de seachtainna bheith rágus sár chúlú coolla de seachtainna mar bhí trí cagar a tír na éigiste a méle chúl bhísí mach Carol Joseph Malloy agus bháis a go cáin na hangaí agus sin cúl brá agus tuair se beidir misteach up Bhearna sin leidú mat sin an cúpa scóirle tá an fós acu get a fós a chuú nuaid agus breis leis be cúpa nuaid am chuta gorta siad James Doherty an cín James Doherty stach fád le Sean Martin across leis go fád le Cormac McColgan leis go fád le Doherty Good is ceann eile stach a méle chúl daibh sin dearnach bhís Sean Martin sin ceann idir nachfuil sá fada áire go leor cup biste ag McKeever Neil McKeever chuir stach na lámh cahall agus í léitin sin custantóirí hídón Callan Kelly Bart through cup bullin se susnéire an réitir rag a kick sérví an níl Lochlanti chunig áilsát leis sin agus hic Craobh mar bheanna se go rug brú harí a chute agus brú féirte inte Callan Kelly ach an réitir chuin le fearr dúna ngáis agus well mar tá sama dhearann túnearmcha chuil an chuntóirte gúnaí agus se chuint le Sean Ward a fí rócha si líir stachfáil le Cathal McKeever imime le Carna agus tá se crothú faibanna a hain agus Michael Callahan agus corta buí fáigh Sean Ward a dúna ngáil is gur brúthir mar tuigann siad gaith sé cúpa scóir am go tuamh agus go tréan fáigh Callan Kelly siar hainteach fáil Michael Rafferty i rás a gúil bodar Niall Robinson a rás tá Kelly agus a bultí a tídíon bultí na cháneal hain ach tenta go deasig lads hídón éilú a sin Caith sé éilú fós tenta go má ag Tír Eoghain an sin agus níos sé fáigh Rory McHugh sin button ré Rory ar dús thug seantrog níam go cos céime tócaí ag Rory fáigh Sean Martin tá Sean Martin gur lús go seach bean seach an cíach tá trúr caras Tír Eoghain iste gan deach duine bháin a dúna ngáil mar sin caiiseach gear tá an tre gear chu fada le Daniel Marley Daniel Sean Martin mí tíiste Daniel fós a gé tún se pass lábh fáil le Cormac McColgan Cormac stachar lína ceart cúig tá Cormac Gallagher fríomhrú Haine sí chuineáil McColgan builte ú fáil denta fearr chuineáil níd ar a réitir ní lead chuineáil an sásta agus níad Lochlanti chuineáil sásta fáil dead Michael Callahan níd ar a réitir agus í fáte aisiúna le Rory McHugh agus Michael Rafferty spásig Rafferty fós a gimach fríomhrú ag Donald Gallagher an bhirrta go bhfuil dó clufií má imrí go bhirrta cup fáigh Devlin an dara cúil fáigh Devlin cheappa go gínteach an buach well cháinú bad mar sin fácaí siad fearr tá takeísteach siad Noah Grimes fríomhrú ar eisce fada le Owen McCallum for se coolín tábhat a rih an sosisciúil se an coolín in amsú sásta bulteige agus tenta go deasan sin ag Sean Martin cliste ag Sean Martin ar eisce fada le Aaron Cullen fríomhrú cúpla cos céimtócíocha Sean Martin is a géalúach Councils an air fáigh Devlin tá Devlin éilítí ste fáil denta Devlin agus well fáil cliste beidir faoide Daniel Marley ceapan bhí an agus Daniel gníim an chuiseige acha
Bhí Cormac Devlin éile tíiste captain na fórne. A dóg Devlin a seo a hain. Dóg sé ceann dearnach a Ronan Cassidy Ronan Cassidy sin fág ágáil. A cha héis 8 númad mar sin. Thurstas na cosa. Tá cuairteach Devlin a seo Harris Taston. Chínta shampoo. Níon dó faoi. A sí sin builte agus yes an tam seo chuníiste. Tá de réitir le inimir tí fáte a dúnaáil. Ari Kelly sin na fácun gun fel. Agus í fáte as tírónis fáte as ríist ag Rory McHugh Rory faoi bhrú. Tetig dasa fáte as Devlin as McHugh Washington cóir metálainn tetig tírón which an cooling am should slán na McHugh pinche pass fád le sé O'Hare. Sé cúnal sé Peile ní réon difra hírón tá sé sé chunig gin cín. Agus bud tridum le tead na himra. Michael Rafferty imror íntach go hírón fáte ag Ronan Strain is just a spás. Seach fála Grimes Costancha, which is not to the posting Shasha cooling all the much Shion, which is in Crane, shin cooling, August cooling in sport and chin, and Dawn the Gabriel Slavic Kayla, Connor owns against no Grimes, no Shasha Grimes who owns August Cullen owns, Haran Sastana, August Shin Rahomatus Hodir, my Vian chance, Egg doing all Ash, so no Turndoch, and Shanchin Emil Gulin Chin, my couldn't chat 3 score into the 4 in the east. Rater Mishtak Kanlishna, we have Tivlina. We're cool. Captain Fion Trasha. Gwyl Cacolse on the Tirtastach go. Hírón Betírónis Gunja Horka. Gofiliachanis na Hayden, Conde de Mi. Agus Sligach to Gofiliachana Shella. Shella Sean Martin, to Glorton take Sean Martin go running all Trona. Fortin Choiga, Daniel Marley, Daniel Cluiche, and Rater Titi at Tala. Agus I took a check kicks here and chin. Go holding all this time my gur hanga fair he don't let Shachan Rater Gori for yet Hiranuma gone put to Gertie Vesan. Agus Jama didn't take Anthony Marin what he did Lisha Glyphisha. Aka doing all a Shacha it's row uncool bished it male cool for Grute egg on the Thompson Shana Connor owns fair for cool Ronan Strain egg Devlin. Tá Devlin, Brandon Keane, you have to know no Grimes t-shirt, you can pass Law follow McCallum, Law Holy, should have Ronan Fox, Ashik Devlin, oh, to the Hall egg Tyrone, force Devlin came off the Hossan Orta, will Devlin and Cooley Lam Sugar Tyrone, Hoshanani Horhar and Taston, Toshanani Horash and Taston, and Suruk of a couple as Custle as Law Kayla. I guess that well, and then if he's the Peile Curti Peile, pinch the kinds in the Rihindish and the Tyrone runs, which Gazida are in lad Tyrone and Chin, a couple as Law Kayla, I guess on the detector stack and shop. Ben Hughes at Tatterstach, I guess a Hamala Shin, thought Jack Martin at Tatterstach, I guess that Ronan Strain, fog on the parquet. I guess need some kid and Dora fog on the parquet. Well, Tyrone, Beisha Dinish, Gluffaliachanis Nade, Gunja Horka. I guess Ronan Strain, Sork of him again. I guess happened to Hugh Cunningham to Hish and Fark Goggle. Agus Queen go main Brundain Haitian Cluiche Captain the Fornia Stoiga Tyrone Nishvesan Cormac Devlin a Crochalish Curran Untitled Larry Murray Gun Here Duger Tyrone O Ravi Stoyek Agus da Head Vesasta and Buafatakub and Dune Agus Fermach River William score Focky nGall Marley Daniel Marley forced to Towlish Rimmel Stua Marley a late tension falls into the Rater Agus kicks here Vesan Agus bad good chance. No one at it. Egg doing all. Agus Toki Luke McLean in Concha. Agus Tahanum at Fos Focky. Well, fall furate on Concha Runda. Their shot free Coolin. The good shot in the car now get. We took shot Coolin, Luke McLean. Roll carton to read him. More chance. Cool am Shua Shin. Agus ní bhein defid Niall Robinson. Powerless studded Lochan. Niall Robinson. Mach fad go on the park. Irene Burt, Irene Tour. No she doing all I love Bishop am Shuach of Bishop Gmach. A father James Doherty. James. Agus that's a gate that. Father Fair for the Tarhul Carl Joseph. Malloy. Kicks here, you didn't want as Tyrone, didn't want as doing all Irial in the parquet. For Sean Ward for Sean, Quilleen to Rivisha, and Conscian Ord. Yapping it Villashi,
agus well túirlan sí agus imi haar lína choíide agus bhfuil fisanis go méid tíón glufi le cheannis na héna gunne chun chorca a dearma sligach agus chunda na mí agus be chead chun dé rolla pein goil anseanta críomh na héna rútal ach go leor daonna cant fi tíón gur se láidir agus sin tuspóinte go trúna inseo a bag Brewster mac go lá na parca Rory McHugh go háling a McHugh lá na parca Éirice agus kick sé agus réitear roll-up gan tá a seafaidir chun déanana chluife agus verta cup agus cheartta go réitear roll-up gan tá a seafaidir chun a Lord le Daniel Marley agus McHugh clufa hart choíide mar chomortas agus muidir tarn le den hemra McHugh fós cera an kick sé hogan réitear branded the nuair Leanta hírón réile go le Kellera se Ben Hughes leis fáil le Callan Kelly agus Jared Donnelly an ansásta a tíomhlíne Loch Leanta agus hírón sásta chama tíobh se an fácanis sleánaín Ron Donnelly ach tírón chuineal Ceannais Peile agus stíl das imrí ag tírón sa glufa seo dúnaáil is go bheith brúisteach ar gira turnover amsúach gan mór an deise go bráíide mar tá siad chamáil leis Peile Jack Martin tar leis Ceannais Peile agus siad a run Fox is brála Fox solchan cín tenta go minice sa géad anna bhí sé tastal rinne se go minice agus tenta go deasa go stacha fáda le Ó McCallum bhfuil ón líra dháin eile áil scór eile áil agus tenta go man sinnig Burrows agus tarnean se tála kick sérbheits an agus chlána Conor Owens i ggéir in féile amsún tam sin ach tírón a hála Kellera agus in se hart fós tá se hart is agus a grúte ag tírón í dó gur sé geiste go réiteúr an nádó go héite agus de second dénach sin tá sé séite go háirteach le tírón tá sé búcach dó a híine le híana seacht agus gon chéadú ó 2000 agus dóéag tá an chríomh seo chríomh Peile minúir ola a leis go tírón chuoine go rúisiid chun den dún trí séide le dána dí bhfuil siad formánach an teachtain se caite sé a fi híon le híana sé ní an dó faoi gúil se tilteigh féad faoi hón agus go háirteach ló an banisteúir Jared Donnelly sin a cháil clufi Ceannais na héana níteigh nucha seacht well be se céimháin eile agus be se glufa le Ceannais na héana gunne chorca an teachtain se thugann a grúte acu be gunne chunaáil dó híineag na héana seacht an dáthúil cána dús ón anadaí Conor Owens agus an dárceán ó chaptí na fórne Cormac Devlin choiríide chénta an bua cé gur dúnaáil cool dramatúd ag tífíorgan na himar níor lóé agus tírón pócach fanlinn agus ben brunna ein ag an cuppa númad átavéis Cormac Devlin captín írón a tuairt leis chun an tair Larry Murray.
there, but when he lifted it up, he's going to dance and hold it up here as well. But I'll do that. You just walk away. You know the mic. You have another mic, or you hand it over? No, I get him on that. But it takes me long. Wait, alright. Put it up. He has a big speech here. Yeah, that's fine. Good to go. Craobh, others from nGall, is now organised in Portal, Sportal and Act. I want you to put your hands together for both teams playing a game in a sporting competition. Both teams tonight. As with any competition or any game that comes out to play in association, we need our referees and tonight. Anthony, well done to you and your team. Two hands to their hands to the referee, please. Our competitions all need sponsors, our county boards, our clubs, and elected guardians are our sponsor here of this competition. And we're delighted tonight that their sponsor of the Man of the Match, which by coincidence, Man of the Ceallaigh, Craobh and receives the Man of the Match award, elected guardian. For both teams lads tonight, first of all, to thank nGall and Gales from Anna County Board for the pristine condition of the grounds and the pitch. It really was immaculate, so thanks to them. For both teams, this is an under-17 competition known as minor, but most important of all, lads, it's about development. And in your own development, nGall tonight, unfortunately you've had to lose a game, but it's all part of your goal. They want to come back and improve on that the next time out. So lads, tonight, commiserations to nGall. Craobh, you said at the start of the year, they won an Ulster title, and you've now done that. And you're going to be representing Ulster against Cork in the All-Ireland semi-final, and that's something which you should look forward to with great enthusiasm. But for tonight, the Murray Cup, which by the way is presented in two provinces, Ulster and Leinster, is presented tonight to the throne captain, Páirc. No doubt we'll be meeting again in the future. 3 cheers for nGall. We have the current restrictions. I'm very grateful for how smoothly the day was on. In addition, I'd like to thank the management and all the background staff for helping us prepare for this match. And for all them nights we jerked at the whiteboard out on the Zoom calls, and Tommy Canavan, Ross and Heather Ross, uniform to Brewster, and it was all worth it today. Adding on from that, I'd like to thank the county board for supporting us through our preparations, and always being on to provide us with whatever we need. I'd also like to thank our clubs for nurturing us as footballers and making us footballers we are today. I like to believe this cup carries a bit of all the clubs in it, and hope you've done the ball proud. I'd also like to thank our friends and family. You've been there from day one, making us footballers we are today. Also thanks to friends and family who dragged us up to your Ga'a, who felt like every day of the week there for a while. I'd like to give a special mention to my granddad John there, who felt like he's part of me coming up to your Ga'a every day of the week. Never complained once, so thank you, Ionad. Also, I'd like to thank that brilliant outfit we have there in front of me. Not just the 15, not just the first 24, but every man on the panel. He's never missed a training and he's only pushed us on. There's a brilliant outfit coming on to a better team. Finally, I'd like to say, we've all found out recently that there's more to life in football. But I myself found out how powerful football can be. It's carried the GAA family through some very rough times last few months. And I'm very happy just to give this great county something to share about again. Thank you very much. Niall, you look after it, sure. Tuesday.
Chéidir seachfádas lán tusach Paddy McCann Elastic Devlin Shanta Cormac Devlin se turfi húl tuisir fin na postaí agus sin tús ítach an sin a Cormac Devlin bhí mit caiinte ghuairse dúna ag tíón Ronan Strain seach fadala Ronan Cassidy Strain och an Keane Strain a turfi na postaí Ord Crean Coolín ag Strain agus sin chuúlaí séad gas sé ag glitug thug se pastíiste tá ag deas fartad eise ber Cormac ur an aftain na postaí Kevin McCormack ur sin Crean tá sin Crean sin Coolín Allen Kevin McCormack Daniel Marley gin chéidir Daniel Casa tá fertíiste go mecinn se Daniel fós gimocht ú dúir se fin kitó dúir Daniel fi de postaí Tura an na portfolio post score Daniel Marley se a clustal an seo agus le bheith féil gan réitir Anthony Marin thug se a Mark Snow se ceann tábhaach go a hídón agus sin seoltáir sin Sasnan agus tíón Ashley Paddy Ger Casa Chosháin Rash ag Martin O'Gallach an Keane ú dúir se fin de postaí ú sin Crean tá sin Crean ag Sean Martin agus well she fought ag Zidon Children an Casa Owen McCallum Cormac Devlin Kiger Bruges that's the dreamer couldn't Devlin Harrison Sasana agus beidir gur chuilte on TV fought Ashen shot Gavin Potter Lewis Cinta Potter to the Das Elo Ethan Friel which is in shot she couldn't in the layer fought Gavin Potter Dale Shaka Holland the Farty Station Ronan Donnelly Casa Ronan which an spots in the hole as Dasso as a pulse go hard agus she shot Harrison Sasana like Ronan Donnelly she couldn't Das agus Casa Shear Cosha Spás Eoghain as she sinna Casa as she an ord as she Casa agus Fosa Casa agus Zimmy Harrison Sasson Bullet Posta agus Harrison Sasson sinna Casa Can to the Machfad Luke McGlynn Luke Casa which an non turf in the posting show which an non Cooley Namshun show Tashi Shin Shol Tarshin Sasson Shin score vi Tasla good game Fabrish Shin fought Sean Ward it took a Sean Ward in the posting took a shot Ord it took a shot Crane Shin Schooley Carha Slatama Cooley to Fairlock Park Gloninia fought Cassidy Tirsha Pastishte Shanton Shaw ag first is going a little O McCallum which he Shin Crane Harris the task on the goal McCallum he can't score Eg Tyrone Sadar can't shot Ar an dúnach mór agus má fi tú hol kick séir hol gal éasca se ceann éasca agus í seoltáir sin Sasnan ag Cassidy Ceannais Peile Peile fátin seo ag Daniel Marley dúir Daniel pass lábhar fála Donal Gallagher tuirse Donal Gallagher Harrison Sasnan tá leis an náí chu Harrison Sasnan sin Coolín ag Donal Gallagher ní sé Tyrone tá fertíiste bhfuil chance go tunnatí an seo Coolin seo ag Tyrone báte go cóla na hangaí Connerones sin Coolítach agus béite go Rory McHugh Sin Year Dawn, just a spot like Devlin. Tá Devlin Ailey Tíiste, Casa TV1. Cormac Devlin, Tursha fin the posting. Barty, Connor, Cormac Devlin. Captain of Shach, Shach at Zone, who just in chin of road could like Sean Ward. Bishop Machafada. Oh, shit cool. Laid to go hole and shit like doing it all. Strange, that's a spot. Shach falla Grimes Costancha, which is not to fin the posting. Shach Coolín all the match Shion, which is Shin Crean. Shin Coolín, August Coolín in sport. Tyrone, first Devlin came off the Hassan Orza. Will Devlin and Coolín Elam Sugar Tyrone. Hoshanani Chor Haran Taston. Tashanani Chor Haran Taston. And Sura Kubo as custom. Coolín, the good Shach in the car now get. We took Shach Coolín, Luke McGlynn. Roll Carton to read him. More chance. Perfect gentlemen.